Dobar dan danas, mogu reći. Odjedili smo 3 plova po nekom vjetru do 15 čvorova. Sve je bilo dobro, startovi su bili dobri, brzina je bila dobra. Jedina zamjerka je malo drugi plov, kad sam tako bovu, tu sam dosta mjesta izgubio. Ali sve u svemu mogu reći da sam zadovoljan i eto, dobar dan sve skupa gledajući. Idemo sutra u novi dan i nove borbe dalje. Napravio sam treće, 2/4, dobro sam jedrija kroz prve orce, ali evo druge orce nisam baš najbolje odvozio, tako da skoro sam zadovoljan sa današnjim danom i jedva čekam sutra ponovo. Prva regata 14. mjesto, druga negdje oko 10. i treću smo pobijedili, dakle ušli prvi. Sve u svemu zadovoljni smo, imali smo dobru brzinu, neke greškice kroz polje smo radili, to smo ispravili u zadnjoj i ušli prvi i dalje sve ide po planu. Ušli smo u cilj i baš sam komentirao Peri da dosta dugo nismo napravili prvo mjesto, tako da možda je to odraz našeg rada. Prvi dan rezultatski nije bio loš, dapače, solidni su nam ulazi, 3., 6. i 7. Ali šteta, mislim da smo mogli i trebali malo bolje, pogotovo druge dvije, gdje smo imali priliku za možda čak i ući u prva 3, ali eto, nismo dijelili naš najbolji dan. Prvi plov sam dobro startala, super odjedrila, ušla druga, a druga 2 plova sam imala problema na startu. Baš sam loše startala, tako da sam cijelo vrijeme vozila u zadnjem dijelu flote i na kraju sam ušla u negdje 9. i 10. ali nisam zadovoljna. Biće bolje. Eto, nadam se da je sutra ista prognoza, to je jedan dobar trening i eto, nadam se da će biti bolje. Moglo je bolje, moglo je gore, ali zadovoljno se, nema problema. Nisam uopće gledao rezultate, više se koncentriram na neke detalje u regati i tako.